Hindi to bari niya. Hindi, yung isa ito sa puno. Marami sa to bari kalambe. Bukan anak kita Pira ka to na kamu. Pira na kamu. 3 setang. 3 setengah. Iya. Ano to bari? Tanya bade nanti talo. Talo. Iya. Kapan tahu? Okay. Si Pira talo na kami sa mano to. Kalambe. Bulan nan. Bin sila dua. Biasa dah dua, biasa setahun soal puno. Jadi kasir anak sana lo le. Iya. Pira do ano to? Tito. Lalu 500. 500 do ano na kasir anak. Iya. Sampai lambi. Mental olah sana to. Tak boleh. Pira bu apa besar 60%. 60%. Bawa Malango polora. Malango guys. ya mate di sanga bade marengko. Borengko. Iya, kulakunan di jalan di petampe manas. Oh, di kan belas-belas bentam. Iya. Borengko digolai. Ya kata motor to. Kata obo saya tak mai. Oh, Sesa. Iya dia loy. Dia loin dari Ini dikirim ke Surabaya. Kalau di kandang kita ada 2 potong nih. Iya. Oh, Surabaya di gerak itu beli deh. Iya. Baik Kalambe. Oke, Majik nih. Selamat ada Majik di Kalambe. Mama aku mau pirang. Marah. Mama pirang. Majik nih. Iya. Memang mau ya. Oh. Apa namanya kemarin contoh. Tak berapa kemarin contoh. Iya. Kemarin contoh ke mana makan. Kemarin cong. Apa lu kuting simpal su? Prinsipal sudah makan. Iya. Palsu pula tak bensin yang. Palsu. Oh, Pak Pirang yang salah. Iya. Nasi kiki ke 5 sabri ba, ano kung puro strom. No, di sana mempunta le. Palsu ini apa? Gara to eh. Besolar dia. Campur. Dibuli to bensin na. Dipangge. Dipangge. Iya. Dari mana bro? Oke, scan. Oke bang, oke. Selamat malam guys. Ano sibuk ko masih ngata. Selamat na majelis sekolah minggu sibuk taruh. Majelis sekolah minggu. Iya. Setiap subuh. Nah iya, si Pendong kan gereja tuh sekolah minggu. Pernah mau acara mana PT ini, acara Mak Doya ini begadang kita minum balo dulu. Teman-teman, teman-teman campo. Kan den do kayak toma gereja to campo. Teman-teman. Den do sekolah minggu to campo mo. Den, na ko majelis na ta. Ikaw na taruh sibuk tak tu ke malam minggu deh. Iya. Sibuk ko masih ngata patawan lele lang ito ni bagi 2 gereja. Na ako modalay. Kamu sukses, saya sukses. Iya. Udah cari kami sama liun lang ito na mga lelang buda-buda. Awas kele. Oke. Nabuka tu dah kartun Kalambe lah. Seke itu seke Pak Pirang teh. Seke. Apa nak kuah? Awas kele. Ya kita tu suana. Ako naman na libing sinyong. Nako bing simpalsu, nako dibuli. Apa pesulian ni? Kuba tu apa kay Ada itu kapal sudu baluk. Ugang ko na mga napuray. Mataning. Kabo ka masagan to.
Oke, so palsu dia malu kalambe lah. May Pak Budi panggil atau malu. Dia kan tuh sakit hati. Oke, tuh sakit hati. Saya ke bokir, nak nak berkata belum nala tuh aku bukan ke tuh sakit hati. Lo kenapa deh gua? Gue menceret. Kuno kamu kuno nala itu kamu ballo sakit hati dia gue itu ballo sakit hati kau dia bokir. Oh, ballo apa mau dari jangan ballo sakit hati. Kena yang ini itu diser-geser kena apa di tambung atau apa di penan. Itu 78 le. Bila share gitu 78 le. Iya. Kalau 78 minum jam 7 keluar jam 8 deh. Ternyata lah mama ni lagi soalan ini 60 tanah dua ya kia. Ternyata balon sakit hati. Ternyata balok sakit hati. Selamat. Lama lingka di Arab kok. Selamat nen nang dia nak kalambe. Oh, Aku selamat emang. oh emang anu. Nabu, iya. Saya nak bilang kalambe. Soalnya aku tak. Oke, seperti mirip panglima gila. Oke, kalambe mantap. Bayar tu napal sudor kita tukang waluk kiano. Para tak rumah mi ibu datang purai le. Matanding ka. Din juga nada anu ngarupa ka dem balok sakit hati. Pembuat dulu ke sakit hati. Iya balok sakit hati toh. Ya tahu tadi itu le. Nah, 78 mencerek ki. Tapi yo salah na to, mila mama ki sore nenek 60 tam parit tamu satu-satu kilo lagu wc. Yar kata tu kamu teh kalambe. Ya mu teh. Iya betul. Sakit hati teh. Ada satu. Obat kuat itu. Obat kuat. Iya. Aduh, tetangga tadi. Ya to. Susiwa to yo lupa mala ATM. Apa malah? Iya. Boleh neto ka susil pa malah tu. Susi ano. Oh. Ibu dipanggil luka. Neto tu kana ako nakusanga ano yan na. Bola patungnya di bantai. Bola Oh, patung. bola patung tak pam yan ni pula tak pam burra-burra. Oke, koster dia. Oh, Iya. ada koster kau lihat tadi ada kau jenis. Ah, na si Bama to ada dua ka. Ada dua hukum kutu eh. Pang ada dari lonceng itu mati dulu ka bisa. Gimana? Oke. Iya. Jadi Musa umpit salam hangat untuk kalambe dari. Ya te pang ya te tu gurung kita. Ini. Iya. Di Besia komodor mito le. Ko biasa den, yan na buda-buda to persembahan ko dibuni pira, dibuni tak misa sepu. Balik pertama. Balik pertama itu. Diboko to pira. Kori kamu lambe-lambe mengaluk ke. Iya. Selamat tungguru kalambe. Tungguru Eli Musa. Oh, Tanda to. udah lihat bukan? Oo. Itu sama-sama sampai minum itu. Sama-sama minum. Iya, tapi dia sudah lari di itu di Ramono. Di Valjes. Sudah ke Valjes. Iya, tidak ke Valjes lagi kok. Balok sakit hati dia juga. Iya. Ada tambahan lagi ya. Wah, ini lagi. Oke. Ah. Oke. Minggu lalin sa kanila to. Ada minggu lalin. Kuya, alam minggu lalin no. Banda. Pendukan dito alam misa. Minggu lintah. Iya, minggu linta to. Oke, sir. Rila. Bago mo kila. Sadarat. Talitak. Oke, Eli Musa. Indo ka pa buli kalinting ya, mati misa. Malas Pembataan na. namin. Nakuat to Eli Musa. Malas na juga kisana kalambe. Biar saja. Siapa takut? Hindi ako kumuray ko belte ito mo pastamuin na. Minta mo na chalek kang si.
Caleg Kangsi. Partai pira to? Kau naon dia padahal kita tuh si bisi kalau kok. Maju mundur. Si pira na to pelemparan na to. Si pira to beltena. Si 4.000. 4.000. Iya. 4 orang 1.000, cocok. 4 orang 1.000. Iya. Hampir 1 juta 250 bisa tahu deh. Iya. Nang si Iria tak. Ada kalembe ada janda pirang di sini. Gua majek lim. Jangan mama. Dari aku bisa ros-ros itu. Yang tolong garandong ku bisa. Aja rugi dong. Oke baik suka. Selama aku lako di minggu dari Bala Sakata. Ada selama buat lako di minggu. Woi. Itu yang sangat anda. Oke, Yohanes Pasolon. Oke, selama lako Kalambe. Stres Mompit. Oke, Bang Tinus. Oke, Herman Nabu. Oke, terima kasih bintang-bintana. Digiring bintang teh Kalambe. Ngasa apa tau? Bintang na kiring eman. Wah, itu bagus itu bintang-bintang di surga. Bukan bintang-bintang dia terus anu tangan. Iya. Ngawatang le yan Pak Bulutua. Kan jangan le mangiru le. Ini kurang itu pekannya nih Cio. Ini total lo. Oh ini talo Siapa yang mau makan talo Oh. Tinggal 3 talonya. Tinggal 3. Iya. Iya. Talo di talo pemerasan. Dapat tuh Herman Nabu umur nih teh Kalambe. Oh, kita di anu ini. Di Sarek. Sarek, Sobe. Di tempat serek kita ini. Di Sobek. Di tempat serek. Oke, selamat mati. Pintu Suranasong kami oke, terima kasih. Marcelinus Pandasok Malabong Kalambe. Kata ida melakukan ente Kalambe nalale. Oh, biasa. Yan tama-tama yomi. Tak makan di perampimu. Iya. Kaya tamanya may apong na ito. Okay, bye. Ano tama-tama yomi pisliman aku kan dito. Habis Napuray ang pisilin to isin. Tak na melot tarugo na to isin na yun. Apa to yung misa o? Di pa misa yo. Dana, Kuya pagilingi palsu. pagili palsu. Iya. Pagilingi palsu to pangana. Kasi mo na pangana na muna po nito barra to ron. Ada yung ulam eh. Kini ni. Tuwa min na dia asuk taw. Tuwa. Yan na siya mo, yan na sandar mo to, nakaroy mo lamay. Nakalibang man, kung nataapi na, malapog na nasang yan, nakalibang man. Wala sa'yo ka nora, guwapa la, Quintip. Pagili palsu kaya. Pagiling kurang nga, charito. Siya tayo pa ilikot bili. Tawa na buka-buka. Kuha mo ko na no. Kuha berto di tara ilang mina, kuda apo kada ite, warra. Pentanga pa ito ano, to embereche. Iko pirangalo to ano kasi 2 hari. Nanti aduh gak jadi pengatur. Berarti 5 kilo kemarin na. Iya. Kuha mo. Karoon na ako pinapin. Nga bahaya le. Di rumah kasi mga satu ko rin nagare patung-patung na dunia ta. Satu rin kara itu. Umi karan tapat ko ito dadi. Karan tapat ko lagu kara ito taon na. Satu rin na dadi. Kolom mo. Piturato rin sa uli ben na. Iya. Karan tapat ko lagu kara patung-patung na. Ino ni agen dari sini ko masay likambara na. Ito pinda yun lang sila. Apa? Ito pinda yun. Ano din ito pidin niya puto na pisa melong. Din ito pidin peri na pake. So ito pinda yun. Kanya. Melong do ka tayo mo triple si bang garita taon. So nipi le. Nipi.
Bukoy panggana tayo. Bukoy Marendi. Ya to potongan puro na chising na masulog ko gilingan. Udah kwa, bebek kunci ku siro itu anu gilingan no. Uno warna potongan na mo ko. Wah mo yung mana sulog ko mana nakalembo. Bukan apa itu punga to no. Uno barra potongan na namin kunang na napayong rolo barra na malim parok ko ito awang kasar do lalu. Nakole ko pacampuran na namin cire to nakabay. Barra yung lalu barra potongan. Siawan na Columbus. Kota siawan na Columbus. Betul na di ko simpo na amo ko barra. Ada kalian mau ada penjual banyak, penjual bensin cantik di sini. Oh, kuat yang apa? Oh. Singkem amo ko barra. Cinta Michael paling dokan. Ada yang mereto kalian bay? Meretau. Kung kusangin dito amit tau. Kaya kira bukan ano po ya Michael. Tahu apa na ka nasan tahu hindi. Ang may tahu-tahu yun lang ka. Ade tahu ra ka. Tahu po ka tahu batito ka. Hindi ka tahu bilong. Tahu bilong. Masulit dolin na ta. Oke, pandai seluruh naburu ibang momi kalambe. Masa na saya diburu, tak iya. Na to baga kay to may. Promosi rin. Oke, Herman Nabu kirim ko bintang-bintang eh, wah. Buro bintang-bintang na kiri deh. Oke, Siwan itu punyanya orang. Ada penjual bensin cantik di sini Kalambe. Kemarin itu penjual cantik yang ano to. Apanya bensinnya kecantik orangnya. Penjual bensin cantik. Saya kan penjual bensin apa ra? Palsu ra ka. Biar ka bensin dibuli. Kaya ko cantik na sunding. Mana masker ya. Di kuah pertama sudah dibuli real ya? Dibuli. Simboli. Kapal solar. Oke. Kadang keng ngomir kali apa lindom Kalambe. An mesin kikian baru ki Pak veteran. Saudara ni asal tu ampit. Saudara ni asal tu Kalambe. Oh Minggu. Mereka minggu apa kalau tu? Minggu kote. Minggu kote. Iya. Oh, dari di sana Minggu kote. Iya minggu kote. Oh, anu anggota kata lu. Anggota. Anggota KPPS. Oh, lo kung kunala to mirak ko demo to mirampo yo lu. Ada lo kuda nala karandungan yang lu. Kenapa mo to mi? Panuas, foto na panuas. Bahaya itu panwas pula ada aneh patong ngomong. Padahal ndo ka politik. Oke, sama neighbor kata ya mangat ta. Hindi ko dani nanda beraksi. Iya, Ah, sama ni kulito. napakatako gi pleto mi panwas na ko ada beraksi. Mi talo mabel tekan caleg ka nga si matumang kan. Hati-hati be mo ko panuas lo si arka lo eh. We, PPK lo eh. Apa tak syar dia na lagi caleg ka nga si. Mo bel teyor tingon at Eh, bahaya lo eh. We. Yan eh, bababel tete na kay gido lo te. Bahaya. At nalabayo di bendu kay sidi. Oh, bisa ito. O bisa. Potong persen. Potong persen. Iya. Yang mangat ta. Oke, selamat hari boneng Kalambe. Oi. Minta. Boneng yang may relevani. Iya. Oh. Biar ka to sial. Baru 2 hari di perampo na meninggal matusannya na kadusial. Oh, nenek matusan na mata bisa may do. Mali sa ngabongi. Usita.
kung magkusitamu na ko tial ko tayo mam tambay ano apa di parampo ko boleh ko tial kung bisa nga tial na ko nam mate na naman to sangko ay bongi iyo sial na ko tial ko salam ako no ano na ebonong Oke. Agak tiranda, oke. Ray pasumbong. Wah, kabang teh. Uy, minum to kapalso Raman sampai politika par karena napajalan tu panlos kalambe. sampai apa tuh Politika perawan pajalan deh na. Politika si. Raman sampai. Politikan Syria. Oke Andi, angker selama ada Pak Kalambe umpit. Oke baik. Yang tiga dulu dalam kemampuan ya. Guru gastok de Kalambe. Siapa bilang bisa dia lah. Pak Ari to le tamu tak kisima Kalambe. Sama umar kota lawan Pak Ari ke tuka 78 na balu na liro solan na. ballo sakit hati namanya itu Oke, sambungi dia nak kehidupan. Oke, kehidupan ini syar kehidupan. bisa bawa perlu ya bawa perei ini nasi perei Mau dikirim ke nasi putih Ya teh baran pengatot. ya berada pengato teh bukan di no barra mi ala pengato no kebedo buka dai kebedo ni lu tu awang makisak pengato dan foto na la pada aku bape aku na aku Oke, na dulu ini miki marang Kalambe. Na marang mereka Kalambe ta perkaya. Ta perele. maliste ngari Mari setengah mabut. iya Oke. mereka ni busete Herman Asang. Sehat selalu Om Kalambe. Dagang mau visit Kalambe. Raman sampai Tania Sista. Apa? Tania Sista bawa gratis tuh. Tadi bawa gratis le. nala bawa gratis Minda-minda kemarin kan. dan aku merengkandi saya pun tongkon Aku sangat muda kote muda Kalambe. Tak berata kote muda. tak ambil pira tengah ya kote iti ini dong bagi kita ini tak dia aku tak bisa dulu nanti anu lah aku rian lah biar keme oh tahun metro talai deh Oke Ardi. Di mana tempat minum Kalambe? Berlindo. Di sini. Sare. oh Herdiana Asang selama aku lakom Kalambe. Pada kamu ini Kalambe. oh Herdiana Asangnya. Oke. selamat juga sehat-sehat kah Oke. Ada serat banyak bintang-bintangnya. Ada hendak kamu usia itu Kalambe. Covid. Dan ada janda Kalambe. Anda dia masih. Tak boleh duke. Nanti mana Kalambe nanti? Sama apa ya? Wan ni Kalambe. apa aku lalu aku baik nah aku di beseng Tara kilala kilengko. Oke tandirero. Oke. Foto mo mana itu dipasang yung pero Nako, tidak membayar. Bapai. Pasang foto dia Berlindo, pero Berlindo. orang ini tidak membayar. Oh ade. Beliau ada memang gas. Di pasar Petomi Berlindo. iya mau apa kan men Tahu bayar sekoto. nah kan nanu boleh kau baik kena urusan gereja kini malah Oke. Oke, Ramang di kampungku ini namanya Bahito. Oke, biar gantung. Oke, baik. Bisa tahu sangat itu kan. Oke, Herdiana Asang. Makin ganteng aja Om Kalambe. Wah, makin ganteng. Makin muda ini Om Kalambe ini. Padi kang kani isang kati Apa tuh? Exacto. Aku mah boleh mantan tapi nak pelukan. Waktu masih pira mau edukan. Ini di Kacang merah. Sangala. Kan 500. Oh di PT itu sama.
Papasakat ito ako may malapula ko kaya. Sakat ito ba? Sa mga talungin ko kan dito. Umela ta mentar ko no. Okay, ito. Okay, mate. Isa nga pala ito kita may kituwa, may bosi may daga. Oke. Pare ko siya mapalugo paki siya mamanta. Minsan abang kandupo. Oke, pinabuka. Siapa lagi kalambe? Malik ke siapa lagi bukan kalambe gereja? Oh iya, malik kalambe sama gereja karena majelis segala minggu. Oke, bilang Om Kalambe, kirimkan ke keponakanmu Dendeng ke Timika. Kirim itu Dendeng aku Timika. Pada kamu yang tuh nomor Yang dalam baik itu sewa tiket na. hari dalam baik itu sewa tiket nah. Nanti ada tandai ko mabisar kayo. Oke, bontang kaltim menyapa. Oke, aman novel. Nah, demo sila na kiri oke ano. Tiket na. O ano ya COD. COD. Iya, bisa COD. Oh. Dendeng apa ka? Beker ka? Sapi ka? Ada dendeng apa? Dendeng anding ka? Ang banyak dendeng. Oke, dan saya bayarkan ongkir ke Om Kalambe. Oke, dendeng apa kah? Dendeng kokon. Dendeng anding. Ada dendeng donga. Kaya tayo tu lagi ano, misango. Mana? Dito ada dese ba yo? Oh, nangka baliban daw. Hebat. Iya, ya ta ada dendeng misango. Pura betul. Anda mau kilap ke sana bisa betul. Oh. Pidor, gimana sari itu? Dia may kelam may kote. Oh. Ito si Batungga, alam mo ito ba? Iya, sebetul enggak? Oke, dendeng kerbau sama babi dia nah. Lo kirim pak nak kamu. Kiri tahu tahu mau kiringan dina. Nanti kalau ada orang ke situ. Iya. Oke, dia nak dendeng ular saya bos. Kalambe. Oke, dendeng ular dan neraka teh Andi ya. Angker Londa. Andi. Angker Londa. Oke. Ya ke hutan paku di Pasisola hutan bola. Itu lah pemerasan nih. Apa dah di Tom Kalambe? Hutan paku di Rica-rica. hutan bola. Itu sudah jadi itu sayur jadi pagar, rica-rica. oh, jadi pagar le. Iya. Anti batito. Oke, ditunggu Om Kalambe. Ditunggu tuh ada pak nak kamu Om Kalambe. Kita nanti mau kiringan na. Bangiden. Tetapi misalnya sangat spira kesangkat. Direvisi yang apa? Oke, lagi ngapain kumpul-kumpul acara apa ini? Ini acara nenek meninggal dunia tadi pagi. Nah, kita kumpul-kumpul di malam hari. Tambahan doya. Bukan lo, mereka kenal ibu udah setengah matuan lah, mel tak di nasi itu. Udah liu sandat tak kau pening. Udah tahu kan tapi setengah masa anu nah, setengah tu. Udah kita solat ke lo yang lu orang tundui me anu tu me kacang nalai tu mengurat. Ini mau peliter ini. Nong tahu. Pwede ka sa Setengah tua, setengah muda. Lambas saluk kalian. Lah sampai pulau-pulau. Setengah bosir kan. Setengah masa. Yan na makarere mo pura kami tayo ulo lian ta ame lotto di ane karong nalai ta menguran na. Tapa na koy mamen lo si nasbo ako. Kacang apa kaya? Kacang merah ta. Kacang merah. Bernabon le. Bahasa Toraja itu namanya kacang merah. Kacang merah bahasa Toraja na. Batu kedepo. Kedepo. Iya. Kedepo. Bahasa Todolo iya, kedopo tahun 77. Oke, berdoa ikut berbela sungkawa lahir dari kampung barat ini. Oke, terima kasih selamat. Ciao.
Terima kasih. Ya beginilah tradisi kami kalau kita kumpul-kumpul sambil minum tuak. Siapa tahu ada yang minat. Siapa tahu ada yang minat. Ini Bisa ditambahin. peternakan ayam petelur. Telur ayam, juragan telur ayam. Juragan telur ayam. Mantap. Ya setiap hari 38. bertelur 3 rak. Oh 9 rak. Iya ke Pak Garonto. Siapa tahu ada yang Nah, ini minat. Berapa satu rak? situ 8. 47. 47.000. Not si 38. Si kabar telur itu. Kilo. Ya agak lumayan masih 38. Oh, masih sedang. sedang ada. Oh, Lokasi Kemanete. lokasi itu. Ini liter kayak 25 ke liter. Oke, pedi. Beda kan kilo kan. Kalambe pa eh. Oke, dua di patiung. Angom kalambe. Iya tuh ya. Kenapa mau langon? Memang kita punya makanan sudah ini. Iya. Ini sudah makanannya tiap malam. Sangkut aduh melentik tok nih, ngasih pun event. 10 liter belum bisa. Yang penting ada nasi sesendok begini. Sudah hidup itu. Jam 6 sampai jam 6 pagi lagi. 24 jam lah. Apalagi kalau ada tugasnya. Oke, selamat Rarjo. Oke, saya juga mau tuaknya lah. Ya, tuak di sini ini. Tuak dari ini putih. Ini baru di renosan itu nunya ini. Di Renasan. Iya. Oh. Oke. Tiri lah kulit parang kulit kita memiin na. Iya. Oke, susi mana nenek tuh. Nenek punya asal tuh kalau kalambe. Susi mana kaya. Tuh namang murah deh. Satu-satu pada taruh-taruh ya, yan na taruh-taruh mo susi liyo mo to. Una naman na yan. Punta radyo, pira po kita. Singan. Kalau kung nagar gitu. Campur rin. Tete sa mission kalau kung nagar gitu kalau ko rin. Masak kalambe niro to. Masak ko kaniro to. Ya, berarti enak toh. Enak ki masak ki. Iya. Ya ki 3 kali masak. Ya itu kan sudah ada perubahan nih. Kalau 3 kali masak, kalau Ya. 1 kali masak masih enak. Tim tok sempa betul. Into semba sudah itu. Oke. Frida Alfrida, kalambe aku tuh. Kalambe aku tuh. Oke. Sama dengan kalambe aku tuh. Baru ko te pan mas lo na tayo sin su bagi sedekan na lo ang pilo. Taruh nama jujak taruh tu mepan wasila. Bahay te pon sudah. Oke, cair mo kasirang pajar teh. Lo cair mo pa pan mas lo tu mendodo oleh. Demo. Mata aku gini lah kayak gini. Ya cara kita demo bawa-bawa diputu nih payung na lu. Pusing. Bawa di putu. Iya. Oke, spill semua orang di atas rumbung. Wah, ini grup Tumanete semua ini. Ini yang 02 ini sana. Oke. Tumanete grup. Oh, susah cara le. Jadi anda dia mau bawa di bengki, dia mau yang to. Iya demo bang Pak Kandian yang toh. Sengi di Pak Kandianan. Ini pakan dia. Iya. Oh, terserah. Jangan ditolak kisah bilang betul Pak Bater ya. Iya. Oke, Herman Tiranda Umanite ini kan Pak Kasingan. Spill semua. Oke. Malam Minggu gunakan. Oke, gaskan balonnya. Salam dari Rembon. Oke, Krispa Tasik. Baik. Ya. Lanjutkan. Salam damai dalam Kristus. Oke, terima kasih saudaraku Slamet. Raharjo, Raharja. Selamat malam. Silakan beristirahat. Kami masih mau minum-minum dulu. Nah, karena di Toraja ini kalau balo itu Hobi. hobi tidak dilarang ini, legal ini kalau di Toraja. Sama kalau di Aceh itu sabu-sabu dengan ya dilarang. Oke. Siapa bos Kelambe Polena? Oke. Yogi Baso. Oke, mantap gaya Kelambe. Andarias.
Parende. Andreas masih. Bukir, Pak Kasih Ngambone kompet ya betul Pak Kasih Ngambone. Sarek. Sarek. Kalau bahasa Torajanya serek. Bahasa Torajanya serek. Bahasa Indonesianya sobek. Sobek. Kayak apa ke beto? Ana spek. Iya, dan ko spek. Kapal bahasa Indonesia na tuh take kayak sape. Spek. Spek. Kai spek hampir kena betulunta. Oke, Bendeng. Salam dari Kalimantan, Bendeng. Oke, baik ya. Bendengku dari Kalimantan. Selamat Salam malam. spek juga. Marah salu tuh itu anak kalambe lah. Tuh kembar kali lolongan itu. Kau tak ada di Pukada bang sa Rasia. Kau tadi mana pokar yang Iya, rahasia. Nah dulu lagi pihak yang. Buda. Budak lu mau saingan le. Buda saingan. Buda pangamu. Budak pengamu. Bahaya apalagi kay siya na doloy kan. Oke, siya na ako marlon nale no. Dumay na malam bay. Kalolo mati. Oke. Kalolo. Selamat dari Buntu Patua. Oke baik kan Darius masih. Rianto bulu. Kan disyara ke Kalambe itu. Kan disyara ke Kalembo itu Kalambe ompit. Mana? Tak apa bisa kan desa tak apa disiap di sini yo. Ada apa predikatisin dan tidak mau minta ban motor dituplis. Itu. Tak membunga. Depan mira oke. Hancur ban dalam. Itu please mira. Apa itu terles tero bisa to Kalambe. Mana kamu tuh mangi di kuah lalu kamu tuh mangi tahu na pengotas gini tayo na lulu di kate dong. Lama dikasih luka lang na ri yung may kunti tatiri tate. Pero silaga. Lo ano yo buntu eh. Iya buntu eh. Oh, pito kita masuk tingin ako. Labi tiron dito lang ko lang nari lang may nalendit terong lulu. Kung papipong ko ampalit tahu tuh. Pengotas eh. Sila ka terong na tarampa ka na lasulukka lang. Lamay ka sulukka lang membuni. Minonton lamay na nalori lamay na kumalimay kung dito alagi minamikita ako dito lendo terong lulu. Diba? Ano ba bilisan niya le? Papisanggangan palit tao. Lalari, ano pala sa lepo. Oke, hampir sampai Bahasa Toraja. Hampir sama. Oke, sama Bahasa Toraja dengan Bahasa Salopo. Iya, hampir sama. Oke, kau di bos Pak Kalambe lancar share kan tahu-tahu. Ada lancar kan tahu Kalambe. Lancar. Lancar tahu batitan. Tayo mo lancar mo sa kurang mo guide. Tayo mo ano siya, jarang mo rampo tu turis. Sulit tiket na. Masulit tiket na. Buda pa tahu-tahu pa, pura mo nakande api sa gibuni yung soyok pinggilingan. Nakande api. Pak Buda dulu kami gerak kali. Ana buden dito lalu di ba? Baik Pak Yaman na sa lalu. Tongkol na. Si Pira ka di ba ke magara ka to Kalambe. Terganting ya lindo na tahu. Yan naganteng ko satu dito. Nakadaaki kayo. Lagi aku merasa bisa ada matang kule. O satu di garesa sa biari matami. Satu mata sendirian. Satu dito. Satu di tole. Iya, 3 tempo rin may pegonting is tenga rin na 5 sa na baya. Sa babota iya. Ota na biring naman na malilay. Gusto nga na yata na kami sa pungagong o naman nasa 5 sa na baya kila ang pegonting ila. So hindi naman naman tayo may yan ay Di lo ka mapegonting si duwan na mangan ako na budak kukubayan na budak ko pingoloran kung nasi kiri na ba. Kaya no, kamu kutus lang kung lo mapegonting. Badi paano po galugo ba sa foreign dir ko ano? Lontiro apa me? Lontiro motocross. Na Solani. Na si Pira to na ba ito? Si 10,000 tiket. 5 sa awri pang ganun. Liwas awal di bayaran ni. Sige beto to nakuha si 10,000 yan. Nakuha na satu mata ji dito. Ay, ito nga yung panggalugo to. Namin ang cross na 10 sa awit tikin, nagkuha, 5 sa awit ko lang kubaya, so sapya ka rin kumatan ko ng pinun. 5 sa awit ako ka rin nabaya. Tira dulu iyo. 5 sa awit ko rin nabaya, ala.
Yo, mana tuh pas ada apa kalau saya mana apa? Oh, yo kiko kiri pokoknya naga tak ada fokus sampai kan kamu takut tidur dia minta tadi. Paru semasa aku nunu. Ndar tak sulam malim motor talo idon na tiga mata. Ibo cek talo. Iya, malah ka ma-service lo pori alo batu alo. Laku batu alu le. Iya. Nako pagano ko na pergi motor na makasasakap yung kataru ya. Nampo na ko ke kami sakap yung kanasa mata na mo rin nasa pinuno la kumuka. Tapi saya bilang kiri nasa nga. Sa pala kirinasang. Nako pagano ko na lari kinitaru yung motor sa mga tinatahan na. Bo na kirinasang tu. Mga pinuno na ni sa yung boko na kuwato, na paduka yung boko. Nako ba ito, meron kami na. Alam, ma-service na. Si Bocho, pagalo kong pamotor, ole. Iya, pagalugo. Ya to motor ka si Pampir. Tanya kau si Ninja, kau si Pampir dia. Kung pagalo ko taros tika mati mo ako na timbar kami ko yung boko. Para na mo rin nasa mentiro. Mbor kami si daga na sa nga Lo kan tiro proyek na yo yo batu alo. Proyek lalan. to ladabit pulanan le, larang ko balalo. Iya, ya betul. Lako apa bersatu proyek sa lalan tu satu. Yo tom apa tom banga pergi sana to. Pulanan. Bagian rokok mo to. Ito ako bersama to yung proyek na ginunukur ni sultan lu. Jadi mata satu mata nasang. Iya. Kasi wanceng talo Si Wonci lu. Ibang ka to, lalu pe televisi songgo. Bisa ako motor. Ah, Lalu pe ya. ko ponggalu ko na stinga maati mo ko tem. Una lari kiri taru ko tem toro, nomor ko na bengko kiri nasa ka boko. Kiri nasa ka pala itu, mapinuno. No runs. Etek. Nah, yan na isa apa para ko na dito naman biyan na. Una di etek kia. Tetek kiya. Iya. Sisiman na ito, kayo pa na to, di ba? Na di patong. Sa piya na semua ako ta mangiro bang mo kalambe wa. Kana malang luga mo kutek kira. Tetapi makita kalambe. May malas tingin sembilan. Tiga sembilan. Oh. Siapa boleh bohong kita. Mudah eh. Iya. Oh, Saya kira kau bilang nanti boleh itu panas tu. oh, bo siap. Oh. Mureking kande ba de dem pandit elan ne. Eh, ni. Teh. Di Batapi. Iya. Ulam, patap pemanas. Pemanas. Oh. Lepakin teh se pia daw. Nama ni mama. Iya. Okey, Andi, hankir Flonda kau ni Pak Kalambe dan buka pul bang apa? Buka pul bang jendela. Tara. Kuniran na ba de elan sa dek kantong ko. Kurang boleh ada bagian dalam. Di patendengan daw. Pak Tendeng ada lagi. Satu kali tos Pak Kalambe ya. Lolo kita sinting daw. Okey. Andarias masih Columbus mulai Kalambe tak ada nama Columbus lagi pagi di mah. TSE. TSE, wah lancar. Malu dulu kali ini main. Daga sing. Ida na maselo. Oke, Herdiana. Pak Columbus Jipang Kalambe. Oh, mandiri pakai terus mati si dok itu tentam.
Iya. Oh, aku mau pesan. Oh. Oke. Michelle Ratu bagi-bagi tua kamu kalambe. Lagu udah tua tuh ini. Ya. Tak lupa liter nanti, dua pelet. Iya, kalau mau ke sini Min. Oke, kuan nih kalambe nadaga kandilo gondrong. Ada yang balik kandilo gondrong, ada itu. Udah lah teo ya, udah di belakang kandila gondrong. Baru ini balik untuk kandilo gondrong. Yoi Manado lah. Atare, buda yung may pare-pare. Pare-pare. Iya. Jangan terlalu banyak minum kelambe, nanti mabok. Belum ada sejarahnya kelambe mabok. Namanya penjual ballo itu tidak ada maboknya. Paling sempoyongan. Balikan kunas atau ya tawal juga, ya tawasang nganin. Pada kamu teh timi kali ya? Iya. Iya ya dalam keringan keringan Pak Karing. Pada abang ngomong ini nari nanti. Sudah mau kok? Nasa dorong-dorong yang kota. Iya. Dadu kata ke kotemu. Oh, ata. Mana kuliah deh? Mana bos? Mana kuliah? Iya. Sama le. Si Pre. manuku mau ada ketemu kamu. Manung mamasa. Mamasa. Iya. Oh, Masa punya. Si Marara kata lo na mariri kan. may don. Oke. Rorong. Marara, oke, kopling itu. Oke, baik, kopling. Umpisa kopling. Gelap be. Oke, Siti Aisyah. Oke, maaf acara apa ini? Oke. Nah, ini Cara duka. acara duka nenek kami tadi pagi meninggal dunia. Dan kami di sini begadang bersama-sama. Ya, kalau di bahasa Toraja itu atau di Toraja itu namanya Madoya. Mak doi sebang kan dikambalin do kadang kengki. Kalau anak tidak dua kita merapu. Iya. Oke, kuan di kalambe kuat tu amarara nga melo alias tu kasimbuang. Ibarat gitu. Palopo. Pulau boleh. Oke. Di sini balok murni. Beda dia lagi acara apa ini acara Madoya. Di mana ini? Oke, ujung bambu GMP. Di mana ini di Bo deh Pak Kasingan. Datung. Oh, ujung bambu di Buntok. Oh. Ya, maka mereka dikabur picin. Tak siapa? Ujung bambu. Ada, makan kabur sama itu picin. Iya mah tidak ada picin. Oke, kopling kalambe. Oke, baik. Faren untuk apa? Saya selalu Om saya itu yang selalu pukul saya waktu sama-sama di Lemasi. Ade. Nakal ko na lah, terkos Ada mau pukul balik tuh na yo Lemasi lah. sambaki. Sama Kibang. Om minta maaf deh Om. Om Kalambe minta maaf. Oke, langsung. Tapos talo ni na. Habis. Oke, Fu Balong. Besok arena Kalambe. Besok pagi arena. Besok pagi. Arena di Tampo. Oh, ditampo. Ya. Ini namanya paria di Dangkot. Ini sayur paria di Dangkot. Paria di Dangkot. Ya, sama boncis. Ini paria. Nah, ini daging Jawa ini. Daging Jawa. Ya. Tumpe. Ini tumpe. Dibakar kayak itu. Ini dikasih sama-sama dimakan begini. Nah, ini nasinya. Dah, ini sayurnya ini. Ini namanya paria di Dangkot. Paria di Dangkot. Ya, ini di mamam ini, di mamam. Ah. Oke. Mantap.
Rasa le. Rasa paria di dangkot. Itu namanya sayur paria di dangkot. Nah, baru ini mimi. Mimi. Susu. Ya, ini susu hijau. Susu induk. Oke. Luar biasa. Oke, kalambe terkosi kita yolu satu jambu. Ade terbuka katanya sih ketemu yolu satu jambu. Dulu gitu. Dulu itu. Umur 12 tahun. Iya. Sekarang sudah jadi juragan balok. Kenapa tidak ada di sebelah kanan? Lihat saja aku. Madara pa palopo to. Ayan, mira. Na ditilang nga din, kami bagaimana sa pasang ng skill ng sebelahnya. Oke, Herdiana asal itu dulu tahu sekarang baik mi Om Kalambe, baik mi. Cuma satu mata yang menina. Sekarang sudah tidak nakal mi kayak dulu. Sekarang sudah sadar, sudah bisnis balok. Iya, dan terlupa kok. Si Pira ketua buat atau kepala mi? Batar terlupa kok. Si Pira liter Si 100. biasa itu jerikan pendopulo. 7. 140 le. Tuh lokal nasa to. Lokal. Tadi impor may bukayo. Dan ya lokal semua. Lokal semua. Oke. Saidalin, Iya. Sahi, di mana ini? Oke, di Bone, Pagasikan, Sangat lihat tuh. Oke, teman Tiranda, Iluli, Iruri ya. Tadi apa Iluli? Dia nanti mau lagu mau dikamu Iluli. Kalau masih stabil Iruri. Betul. Sudah membokir. Tapi betul. Apa Kasihan. Sudah mau tak bisa nanti terterek kita eliu mana mampu. Ampun. Ampun mau melihat alur sangkiri Nero. Oke. Pak Suryadi, Sowo, salam dari Tawau, Sabah Malaysia. Gimana itu Tawau tuh? Tahu dia perbatasan Malaysia. Perbatasan deh. Nunukan deh. Tahu sudah masuk Malaysia tahu. Tawau. Tempatnya menyeberang Nunukan. Oke. Beta Ina sudah selalu. Kita makan lagi sayur paria di dangkot. Sayur paria di dangkot. Ya ini sudah jadinya. Ini sudah ini nasinya nih, nasi Jawa ini, tumpe namanya. Iya. Ya. Dari yake tak siapa bermasalah untuk kemukan itu paria. Tak mau bermasalah tak? Tak siapa terbang. Tak mau. Oh. Tak mau terbang ada kini kan di paria. Tak mau tak? Tak mau kita susu. Tak mau tubuh. Iya. Selama jadi majelisnya sekolah minggu lah. Iya majelis sekolah minggu. Jemaat Lengko. Oke, Glora Yunita. Oke, salam sama Kalambe dari temanmu. Menerangkan kamu dia di lonceng ya, lonceng itu mati. Ulah bakudu deh, sore ulah bakudu deh. Oh iya. Gloria Yunita. Lai bakudu. Market Wah, market tu patongkon ariri. Batu ariri. Oh anu sandal abanua. Iya. Pak bisnis sandal Banua ke sepatu Banua. Ya sepatu Banua. Oke, promosi kami tertuan tuh bisnis nah sepatu Banua. Oh. Mabal sepatu Banua ke Pak? Oh. Si Pira sang kilo. Jual kilo dia. 20 karo sa abu misa kilo. Sepatu Banua. Sepatu Banua. Iya. Pira kilo tuh sepatu Banua mula. Tergantung ada yang 40 kilo. Ada yang 35 kilo. Tapi yang sepatu Banua yang dari anu itu Tonasa itu murah itu. 1.500 1 kilo itu.
Ah. Tapi tidak ada enceran. Tidak ada eceran. Tidak ada enceran. Satu paket dia. Ah. Tergantung pesanan berapa sepatu bano kita mau pesan. Oke. Jadi ya, teman kita yang di sana ini bisnis Oh, sepatu itu sana, rumah. iya. Ya sepatu rumah di bawah ya. Ini sepatu mana kah? Ini sepatu tiang ini. Ah, sepatu tiang. Sepatu Alas tiang lah. alas tiang iya. Iya, intinya itu supaya jangan dimakan aneh. Aneh iya. Iya. Salam dari Supaya jangan Teng, bosku. Oke, jangan dimakan bosku. aneh Iya. toh. Oke. No. Balok lotong itu di sebelah kah? Bari balok lotong. Oke, makanan pokoknya makanan itu dulu, tol oparia. Tapi sekarang sudah dirubah makanan saya itu makanan pokok. Iya, Ini. ini Kalau paria itu di masker itu paling enak. ada di masker. Ya. Paling enak, iya. Di pemalandangnya di pertama ada 5 kilo nih besang menonton nakabiri iki. Ditambah itu ane na seto na buka ba ditampulakin matana. Tak gari usah sama menonton to. Tak menapurat tu akan dia nanta. Didugar ka sa una-una. Oh Buddha. Sayang ko man talo Duko kata aku pemalandang iliun na aku kemana kumen na mali yo meto na buka ba aku lebe matan na tama. Gar ki mose. Mo kila soso bolamba kila kuwa. Dan nani pemunto na sarung-urung mo mata. Budam ta bepeta na ko apra ka ditalo. Ya to Somar di biasa lo tarin eh. Bahaya to Somar dimi. Iya. Lalu mak cewek pang mataku. Bago kasi bali guru pengasyon na no kata Samardi. Guru pensiun. Iya. Na bagay yan eh. Baga bagay ya. Di ko po pwede ba kami na kumatua may pengasyon dito ko. Na baga ko ne na din neto singin na to. Oh. Yung pera apela mo beras yung baloto na mate mo tunggay guru to kadi pengasyon na. Kala mo na kana. Nakita daftar. Sudah habis berapa gelas ini? Tinggal 1 liter ini. Tinggal 1 liter. Tinggal 1 liter. Dador kan teh pasot kita. Luar kan tak soting. Kayak mana sudah 2 teo? Napura mo 5 liter deh. Juga 5 liter. Malah akong kumpulya na. Oh iya le. Hancur mo satu lagi. Hancur mo 1. Salam 5 liter deh. Iyo, naman kami gor isilip polo na nagarang matambeng ki masya to. Ya duga pala makira-kira duga pole. Iya, dipakai juga politik. Politik duga. Ya ben malang mo sembarang politik mo le. Oh iya, ini malah mo segala bentuk cara. Masa begitu sama deh kijau namanya itu. Oke, guys. Kalau kita makan karaoke daw. Mali. Dia tak mini biasa male. Ini biasa kan? Iya. Laluan na ito. Tak mini tambahin aja no. Laluan na yung pajana ko nito tututo mo. Laluan na pajana ko nito tututo mo. Nataya po no. Mani. Lo pajana. Wani ari to mbay na din to biasa mi kon dito yung ulo to pinggir sungai. Pinggir sungai. Iya tak mini tambahin at tapis. Oh, Tapi kalau lagi ko sama ne kuna. Unas pinggir sungai le. Ito minani bilet tawlan. Hmm. Apre na pagkatulan luta. Oh, minani to. Minani ki. Minani ki. Oh. Namanya Pak Karaoke to. Mga siyam ako na kuhapre sa nanti ami. Hmm. Una apre to may bayi ni seto ami na posisyon kita. To no pok kirang ki. Di ko na lancer to. Apa itu? Wala lancer to pasorong. Na nanti emang sing kubatan na ditong pula apa anak. O to sa luar ko tulong pula apa? O to eman niya. Lai papacengki boleh ana.
Babi kaya sige si budak-budak kaya malik ira ko raw kaya sa ba. Ni ko ka kamun na mali ko may talong mangiru des sang mane kurampo yo may irian. Una siya kira kortaso yung kilamin, sini ako di bata. Di siya kaya balik mamaya, ko sang manek. Bonon na sang manek ko. Oke, pinggir sungai lah. Oke, ponggerin. Pinggir. Apa sangat tak kira kami lamban habis ada. Apa ko tanda apa sana tapi pinggir sungai ya. Nasi bakar tanah sa cewek lalu. Tanan na talan ako jangan lampuy. Dia duk kayak gemoy-gemoy. Mabasa na sa tanon na ako tanda ya, pero tak ada pukada. Sadar kung tanda mo la. Sadar mo kuna. Si pisa-pisa berkumana sa minggu la. Bisa-bisa marasa minggu wala minggu na pi. Oh. Oh, hindi bos ko eh. Hindi to. Oh. Sudah aku kuliah di Sumatera mau agar susah. Oh. Oh ya, pre bos ento. Ya bos. Para kayo. Ya to, marteli kampay itu si Rampay yang jampi orang kita. Satu merta. Satu marale. Iya Pak Belte. Ganti. Dua bahaya itu teh, mudah sepal sumalong. Dan doa. Udah sing palsu. Iya. Udah mitu palsu dia tuh kayak bensin palsu dia nazar. Nambor no kacala kita teh mana den ji pangarina ben na tar lu eh. Nambar ini kuat teh tos oke ke susi teh. Cale ji pangarina ben ki tiga. Ah. Balik. Tanda mga hindi teh. Pertama itu lebih manas. Tampe manas ta. 3 bungkus jipang sama dengan 3 suara. Nah, 3 jipang 3 suara. Pira kumata suara benar na? Anu kan nih? Ampas tenga. Ampas tengah. Iya. Ya atas tengah na. Kona daw pa daw kita na Yurus da. Oke. Oke, ambek Daniel. Da desiamo kata mana sunna kalambe. Wah, Desiamo. Ampas tengah mutu kan to dan lata-lata oh. May bumbuan na tu. Tecar kena bumbuan tu sang mana aku tu. Ampas tengah mutu kan lata-lata to ana su. May resku kiri pagi dole. Biar na mati lampu pagi ki kayu. Tak share kan mis tu kan kalambe. Oke, Burhan. Nah, lancar ro kana ba mis oy. Coba ke tak share petalu samak. Petalu masak pula na. Mesur kami ro ni na. Nah, mantap dia apa? Oh, para lila na sang tahu le, tak na sam. Pantal lidah. Lain rasa. Oh. Tamay kisteng kata. Pantal yo itu lagu tu pa kita dulu. Oke, sudah kamu Wawancara iyo may na. ini racing. Yakin kucala kita di gua wawancara ina. Hindi ka lumuon na te, lalu pa kasingan. Ano para ya komen nila. Supaya narang-irang ito. Iya. Nagwano kasalam ko sa makalambe. Bayangkan 600 penonton. Oh, terkira dia te kalambe. Masih langsung boleh ya. Nalabi bude penonton te terus sila kalambe. Tar soso para tahu tayo layani kan ne. Nalabi bude penonton na terus sila ka te. Secara langsung kau boleh. Wah, bintu anggota KPPS, siya KPTS lanas ate. Anggota KPTS soal KPPS. Lanas angnya. Oke, 450.000 mata kalambe wah. Ada tahu istrinya Om Kalambe, cantik lagi. Tuh Om, anaknya sudah SMP. Wah, sudah SMP. Kembali untuk kompet. Wah, kita mali untuk belak volume kita. Udah untuk komen ka dari tadi.
Dan nonton semua keponakannya. Kamu Kalambe. Tapi nang sudes. Yang jauh sehat-sehat selalu Om. Oke dari Para lonceng na pura buat pertimbangan lah mas. Tiap minggu di sondel lonceng. Oke pilingnya nama roda saya nak ako. Mandu ko pura mag-asa. Ini masa amo yan na piling ngoto. Satu-satu sempa piling ngoto tempat kita adio. Lo kamu tira ko kaya iya. Nakataw madosa ko to. Lonceng gereja mo ko layon ako. May siya nga madosa ke nakuyat Tuhan na ko cari mo dapat. Kalau tidak ada kubelikan beras, terpaksa lonceng gereja ku jual sama mas. Habis beras. Habis beres lonceng pun jadi. Iya. Cari dapat. Oh, lagi habis. Habis beres lonceng pun jadi. Habis beres lonceng pun jadi. Iya. Oke. Yan na. Yan to kan apa? Ada yang tapu beramu kalau betare la kompit. Bueno, kok kayak membelang ini mendapi bang. Sama mana gereja. Si Ya na Mira. pemeleon to me jemada lu ya to me piling ngotos kapun mas hermano, me tatamang mo kisay na ba. Pira kilo to ke pun ano eh. Biasa 35 kilo, kali 5,000. Wah, Dua miki isang minggu to. tua sa amin gule. Iya, deliam barra. Barra raskin. Amar ka umalem bawa pa piyong sa Popril la Kalambe. Papi ko mamata. Pak kurung siapa? Apa? Ito, berarti ito. Pak kurung siapa tu apa? Piyong Kalambe. Oke, Alpian Madaun. Anak ada Iya, hindi lang. Papi ko di pamarasan ni. Papio di bawah kan le. Iya, demper kung kamoray nali. Jadi ada 2 minggu Kalambe. Sibu na masih kata. Mau gereja sama banangki. Ya penuh lonceng. Pagkasa di sa Kalambe, ternyata Malambe duka setengah anak. Ito kan di sang Kalambe bumbon na sang kuman na matana. Kalau tidak punya beras, minta sama bapakku. Di Salujam bom, ada ke warga tapu beramu. Atau lonceng di belukan. Lonceng di Malukan. Lonceng gereja. Masih lo Kalambe na tayo rin mga lonceng siyang anak sekolah minggu. Pada ibu kesulitan Kalambe, Tanya bagian apa Kalambe siyang ano day lonceng siyang. Dempe teman. Lapa pala ko dede naman kakubalo ni ama karen. Tahu nama minggu tahu masih satu. Terpaksa sa listrik kamera di dede. Kaya mo kinasahin ako milantang niya to. Tuloy milantang to. Kaya kami na kami kita listrik di dede tuloy milantang to. Oke, Yusuf. Yan lonceng gereja di ko to meninggal mo ito Dia ake. pada tahu betito ko dah Kalambe. Dia pada tahu betito. Kaya beto mo rek ya. Papaw di dedek yan. Pana ano mo, yaman na mo charana te na patama politik yung jama ada. Nakuha ko pipa kapua mo lito ang listrik ni chor. Tao na bisa Kalambe mo ko ito ako kaguburinda. Selama anak de po wesi. Laku Kalambe. Minta dengan po wesi. Dari Palu. Yung Palu. Oke. May ibu na cap tikus na yun ulit. Buda. May dugo na cap tikus Kalambe. Ko pedampi to. Pedampi. Pedampi. Sudah na sa urip ya. Sudah na, sama pia. Sulang pira. Ang beda sudah dulu kami kita. Kita pernah pulang tupan olah ya. Kembali sudah kita pernah pulang. Natapura ida si di perlan na. Oke ya. Te amiri na la.
Apa kena kung gila kusuro? Mi buni kilas mi pula na. Oh, kalambe oh. Oh. Para ko dito mati na pura eh. Ada. Tapi ya itu ibu kok itu kelas. Apa kena pala de lu patama rita budi bombon. Dulu ikut pelang dong ke Iya. tor wangi. Oke, Yohanes Paseno, selamat kalambe. Semakin oke. Toke. Wah, ini tokin deh. Selamat bosku. Kalau mau hadir bosku. Oke, baik. Terima kasih kamu. Jarum kamparan lu Jipang woi. Di Padang Pemanas. Di Betawi Manas. Pemanas. Iya sial no. Pakai baterai di kesulik itu. Iya. Oke, Roman Paris, Om Kalambe keras sentong ke bosku. Budak bang bahan Kalambe tapi ya jauh mamak dulu guys. Weh, satu umur sasak penontonnya. Wah, budak betul bagarang tak lama minggu masih tak nak bawa Kalambe. Malam minggu lah. Malam minggu sial le. Pokoknya misalnya rusak mikir aja. Lagi tak anu minggu tahu sial tak ulon cina. Nang ko balu launching. Mapimpiran na motor launching ka na to. May pingkaru ami di Sonday. Yo, bagus tu ano. Na ano mo, narencana na ko yo mo to pilangin tractor ko komando mo sa magkasakasan na ko puray. Sa mila-milaon na mo. Matimbang. Daki bombongan. Tadi bisa. Sa ini pakai bombongan nyo lo gereja. O basi dipakin deh kyo. No Mau di bawah siya susi lonceng. Kuningan. Iya. Masulit-sulit ke kuningan nih. Pamela may to pilingoto. Budak saudara le. Budan. Oke, Stephen Palayukan tak menetiri sudah dok Om Kalambe. Ambil apa ya dok? Kalau Om Kalambe jadi caleg pasti terpilih karena yang nonton banyak sekali. Oke, wah. Oke, caleg kan sih. Memang saya caleg kan sih. Caleg kan sih. Pira katuan sih le pilih, pira kursi tuan sih yong. Karua. Karua le. Dalam mga dato da adua. Adua siar kan dato saingan. Aduh saingan dah Iya. Bebo tu masar-masarru. Budak-budak kursi ke bebo. Oh, sini di kursi pak budak tu calon. Budak calon yung. Sa awal kalau ratu na pemilih na badan ko na harus 800 sa angsi. Na anan nyo tu caleg kang si. Oke, datang. Bulu malu kamu jipat tu. Di lasuilan lah. Dilasi pemanas. Mapenaki itong kanda jipang sa den ko lararang ayo. Oke, kuari di kuat caleg antik. Ada caleg antik. Kalau ada pusatnya di mana itu? Iya di mana? Semoga kalau Kalambe tidak kolong bombo lagi. Dia nak mau kolong bombo Kalambe. Banyak kali. Ya, boleh tu bisa tu budak KTP lomba. Nah, Bono KTP si 7 tahun mati 55 tahun. Namanya kan mencari. lomba dia rokok tangan dalam KTP yang lu nah, main dapur ni. Dari budak pelempar boleh. Ya lumayan. Tapi tidak sugi juga karena bohong. Pantas tidak sugi karena bagaimana daftar KTP di kuburan pergi dah Iya, ambil. KTP meninggal gini. Bukan Pak, KTP lagi sembunyi. bagaduka itu. No itu KTP mati bang, aman na percaya. Makanya jangan mencalik kalau memang bodoh. Harus pintar-pintar. Oke, cewek cantik nak kolong Kalambe. Oke. Kau sabay nak kuah Kalambe. Keras depan ni. Nah menara berusaha te Kalambe. Kui. Subuh-subuh pengen nama mo nak atuak. Nah budak pekerjaan sampingnya
Manggaraka tahu-tahu. Yan na masal apa, yan na masa-masa pencalekan we. Malirim KTP yo Kaburu. kaburu. Kamay kalau satu KTP 300.000 deh. Iya. Hmm. Pada siaran miseng bisa siri ku bengkul. Ele. Mungkin 100 na mungkin na. Siap. Nampo ke karuari si KTP tomate sa iba. KTP dah kuburan kondoran nala. Iya do kuburan serani warna le bisa dialat tuh KTP do kuburan selang. Di lamun di rokko, tak adu kada di barok kole. Tak ini bata. Oh, kena dak amo pongkeli lencing na ram siang. Ada kapung ke lilot dengan bawa pangaka kebelukan. Tidak ada dibelikan beras. Tidak ada pembeli beras. Ambil waktu selalu jambu rokko. Tamban kono sa nga pamanta. Apalagi na Yo mo tulak usato te mo ke bisa den kumanin para lui bo obay manasu rek komi. Iya. Siang 41 ember bo obay manasu. 41 ember. Iya. Oh. Ya mana mo lakusata te mo te apa tonu sa ito. Mabalu ko obay na. Daripada tambay lomi al 5 mata hindi manasun na ba mo? Iya. Iya. Mantap to. Tayo pa to sa ito le. Tayo pa pira mo taon na liburo mo tawin bain na tao mate. Ako nawara ko lang patumbay sa yari ke batu tayo ko singajin patamay rasong balon na yato. Na yan na matiyo mo tao kang kiyan limang siya kami sula kilambay na ko pangariran. Ikaray ba so babi. Oke. Bahannya makalambe masih banyak ini. Masih balok masih ada. Lancar bahan. Lancar. Dia perkaturan itu Nade sampai pagi ya. Agi mo te. Tak agi mate. Yung laman nasukan di bene misyon budak pesanan ko. Sekitar 80 porsi misyon. Bawa obay. Pai bisa ke bondo atas tuh. Le. Tuh apa catering dan duanta. Pak catering bawa bawa itu boleh deh. Oh tak, ya tu manta aku ke kamu kita make catering bawa tahu na aku bawa obay. Jalan tetetan lu kalau mau pesan catering bawa obay. Iya. Baru saya di usaha di seluruh Toraja. Nah, catering nasi babi. Nah, Catering nasi babi. siap makan le. Siap makan. Jadi kalau ibu-ibu mau pergi atau mate, Ya pergi mak PKK. kontak saja Kalambe. Ya kontak bilang Ada catering. ada catering nasi babi. Betul. Mantap juga boleh usaha teh. Tapi betul usaha itu lah. Oh tak apa ya seluruh Toraja. Dia berkata apa antami saadi. Tahu usaha catering bawa obay. Mali aku. Oh. Jadi melo ko pakadang ko ni dia ko manimpesan bawa obay. Batumba biola. Batumba melai. Ada. Ada Kalambe, tinggal nomor teleponnya Kalambe. Minta nomor telepon Kalambe ada di Batuan tuh, Jerekan. Tak ada nomor telepon di Tak Jerekan. ada tahu. Oo. Oke, kampiom Kalambe ompit na nadaga ade na netaru di Tambunan. Ade da ko netaru Tambunan. Ada nomornya sama saya, pasti dia telepon kalau ada perlu. Iya. Siya nomor aku ya. Cari nomor. Oke. COD kan itu oi bisa ke COD. Bisa langsung buat lakon na bae. Oh iya. Bisa deh. Iya. 40.000 satu porsi. Satu porsi. Pan makancang ini bawa bulan ta. Oh, si bisa member C. MRC mana to? Oh ya tapi Tina. Rugi ya to kapuan na. Wala libuli apa ya to kaya to. Salah dia tuh bercik kapua. Wow. Kuna malega din dito lang bulay to libuli apa na. Tangyari usaha to kirugian. Merke biti ya. Ah, ini pada tuh aneh. Pertama itu bahamu kalem. Ini kata si pecerita kalem be. Tanya lawan. Musuh ya.
masusupan ka na sakang i-yula to masok yun. Lekon nung tamo na sakupuan ka na. Oh iya le, ya itu kalam bele tanda si Soto na diulan na lo nala soan tanda kayak kepak-kepak ki. Woi, ya mate ini so, ya mate ele, itu betul. Ya mole, solan tale. Ya mate ya. Lama kampung ni matu beli nak kamar suanta. Sesing kita mah. Ko betul markontampo, markeno la mama na ni, bego garani kopi ngayon. Mas majama toyong. Majama. Ya so pelig sidi tesit tulun na. So pelig alam may so pelig. Kami lo be. Kami sarap pong miladrong. Kan nasangay mandapi na milata pumalay dumi ito ano. Orang kami polisi. Ay, itu kan nakal. Nah, minta mana to dapo din nanan kini kulkas. Kualit kasi kusising ko kulkas. Balik bayi kumakali-kali. Nah, tu bangi mau saat datang saya tahu masing kian singki isya mate itu mah telan ne singki ku kuat ni apa ku kuat mereka mama di ku karena ku coba jadi ayo ne apa pasti kandar ku mau mate kace kau ini ke rumah tak ku iyo jangan kasih melerak kasihan itu tembakan itu kasihan ini anak aku kasihan anak aku ini menangis ini nak ku mami titi teman tu alam dengan kamu apa sih ya so pelik. Kuno mana be kutu tiba apa? Tapi tamu dulu ke kamar, kuno mah dulu mi. Lu lari tama kamar mandi kudu dipu yo. Lanjang. Itu harus pasan tambay. Ndak kayak lo atau staf. Pasan tambay. Ah pada kau ulit saya terampan tu. Yo tu sampai gondrong. O si Balio men ano yung no apa yung tama apa Atanya ya ton tayo ano yung masalah yung Gato. Wala no ara. Manta. Iya si Balio men doan Lala maatora. Yung rin dito, yung gopal. Si Balio mo sampen do gopal. Sa di alas saman dito yung buka do gopal. Do. Ya sampen natur mo ano rako. To anu galom. Natur mo no diatur lupa no. Na alas sampen ko do gopal sumiku itu. Si Balio mo do gopal. Tadi alas sama di Rio. Bapak sambung nanti. Nah, kung tasu mo ako sa lento makali-kali kung minta ayo. Bapak saya Na lululoy mo to, tayo yo di panta. Ento tere na ano yo bisa. O so si ele. Den tere na yo bisa. Oh iya. Kung hindi ka duka mo lang nali to ando kulululoy no. Siya pasikandar ko. Bisa kalau mantar to motor. Kung lo di kan nantar simento lama cor tau lama siyang. Dari soal lo nantar sini. Tanya petiron. Kemudian tong bodo lari-lari. Mama kalau lama mana teh? Nah, mga itu teman tua. Hindar idin deh sih pasentian. Pitik basanta. Minta mo kamera. Oh, mga mo ito ne so anta ko hindar titi minta mapumali kamera. Siya mo kutama kan la sondere che si pana. Dato mo to la sondere si pana so anta. Kasi tamo sing kano kamar so anta ko. Mara to mama ni na pa ko. Margan ko pito tu kana. Oh, aku gula mataranak. Na panggo tasu mo sing kento. Kuha pa si kanar binununa yung kaches to. Kuha ba na siya mati ano masing kyaliw mo na sing timo nenek na. Aku dia lah. Jadi kipu mo kan oleh ala kan. in memoria. Kamuria. Oh, leyala pelik no misising itamano. Ha, ya kira manasa. Ya itu pakar pada itu manasa mendalam pada rokok. Ya to pelik. Dahil na mendo kaya nang buwang pumali kalero ko. Ya aku men gantung ako sa kumana rampan ng kaleko. Nagdama ko naman bela ko ni Ron ano may. Taruh langsung mengali. Tarubat to magal. Indo ka pala bubun lambanuan bubun no boko le. Bakyale.
Iyan ni Sirian ti Pirambi ulo na sa apel gila ko. O ba? Lari kan kami sa una di pagar dia nung milyon ay. Ya, masa tanda di Maya. Iya. Nedina kapangi atau dah. Oh, to na mati din na masumpia. Nang pa pwede, like ang rikipukan. Na skandar mo, lari kita ko sa skandar. Pero baka sa pelarian kumenta mo, kamara masingkyan. Uli mo yung kumakali-kali. Wala, yun na asa. Kumbay na ko, duke ko, manambay na. O mo na yung din na rin. Mo na lolo na to. Bulis ito. Kaya na nagkilala ko lang pinagsadara ko. May kumintuyo mo ako. Iya, sa nagkilala ala mirarani pa si Chocho. Dirarani sa ito. Hindi pa ko na kuminingkal. Iyo, siya, hindi ito matulan le. Ito, yaman tara na kan na... Tumato pa rin lang, maraka-maraka soan, tabit, tiki pala. Iyo ko siya tama singki. Masingki mo, ako na. Mbarkin ulit ito, mamaan na, nina pili ko karakan ni kopi, ito ka ngayon na. Kumamay na ito sa rin. Mga may sisda. Pwede pinuno na may kacha, nakuta. Banon na siya, sa nalor ka, masingkian lang. Okay, pero ni enggak. Seru ceritanya ikut ketawa juga. Wah, seru. Nah, berkopungan tak saya komentar pungan tetunan no. Masuk mabalog na tiba-tiba buro tumangal nila. Mabalog mo yun. Malimang kari, pala na lang. Sa imo. Mabalog kaya Kaya tapi. dandi. Kuya mo tayo talong mo sa Tadi apa bale na balog le. Tadi apa bale? Awang pa di balog tunan no. Iyo. Ya to mini mabalog mo mali karagay. To ya mo di karaga to mini mabalog to temo. Sakot sa sopeni lu campur-campur le. Sa sopeni. Pero apa cerita deh? Sudah mamalan. Malaling makin ma. Karena kopi pae deh, hati-hati. Itu bagaimana ini? Tire dari Sabang sampai Merauke tuh bagana teh perang cinta na kalambe teh na. Tak naman matau teh. Tak naman lomba gereja utama sa teh. Salam teh. Langsung mo. Iya. Oh, kita sih dulu. Ay, juga toh? Iya, ti kual lurus kemudian edok ina. Iya. Oh, lama kalau ke Bamboden. Bamboden. Karena ini kitongan di Mangiro karena di Bamboden tidak ada ballo begini. Itu di sana ballo asim. Ballo asim. Iya. Tedu kayak paria di masker. Di masker ya lu. Sudah. Ya paria di masker teh. Oh. Oke, garagan ni kopi si saling. Oh, tina rambakulu ah. Tak mo siya saling to temo sa kompor na pa kita oh. Baga bagay ito. Kamu si saling le. Sedangkan bawa-bawa na kompor mo di pa kita temo gas semuanya. Oke, yari to acara nang baru tahu mi putani ompi. Kalambe kidoro pala. Ano pa solo. Ndar na. Ano? Ano sih? Calon nasbi. Bisa lagi celek kang sih itu mah. Calon itu kar kato. Celek kang sih. Ada bisa mo periode to yo. Bisa mo periode pa di sonde mo bayun na yo. Biru putih mo. Ano siya mosquito pa paana naman. Kalambe iti na yung salami. Gadin. Papar di ko kaya mo ito ano di parampo mo promosikan to pangkakunti na ditola. Tak kita mulai guru pengasihan to ano pa si Baliangko.
Bodoh na ko kay umur 25 na yan to grupo kasi lepas ibalian. 65 le. Yamon na. Umur 25 sebali guru pasyon. Weh. Nenek na ya. Oke, lo mau kemudian. Benar seturu mikin na. Oke, terima kasih Om. Oke baik. Oke, Om Kalambe sudah menghibur kita ya. Jadi semua itu cerita itu cerita. Ah ini cuma ini Columbusku ini. Oke, Columbusnya Oh. Om Kalambe. Oke. Ada di sini. Oke. Terima Untuk kasih. bekal di jalan. Oke, cepat-cepat bangun besok Om Kalambe kasih bunyi lonceng. Iya, mbak naman ka di balu. Kami sudah gempa. Panon din ng buopay. Oke guys, terima kasih masih bersama Om Ardi dan Om Ricky. Dan Masih bertahan. oke baik ya. Oke, selamat malam semuanya. Kita bubar karena baloknya sudah habis juga. Oke. Semua lumbung sudah kosong. Luar biasa seru ceritanya Om Kalambe. Oke. Mari ibu sulit opan luas saya lambaikan sedekah. Mari ibu sulit opan luas bagi-bagi ke sedekah kami. Itu bang ini rezeki. Iya. Katanya sesetong bagi-bagi rezeki mi. Ternyata nih kepala pala Menghina. nalon nanti aku merorong nanoi. Oke ya. Oh, mati berkin lampu. Oh pendek lagi suami. Siapa boleh ya? Nanti sule. Oke guys. Lagi menolong lah sudah makan. Selamat malam semuanya. Ramai kalau ada Om Kalambe. Terima kasih ya betul. Oke, selamat Mabongi. Selamat Mabongi, selamat ulang tahun yang lagi ulang tahun. Semoga cepat sembuh yang lagi sakit. Udah semuanya.